Dalmatino povišću pritrujena. Ron puntarski resa nadrači, Dalmatino povišću pritrujena. Ditinstvo glavni povištu hali, Dalmatino povišću pritrujena. Kroz kalene dicu čičan pasli, a ljudi briti kako Dalmatino povišću pritrujena. Ja sam Lolu pitala kako je tvoj otac ovdje. Kaže, on je rešio da ide u partizane. Ja sam lično otišao do Zemuna, da ga u Zemunu prihvatim. Sad smo došli ovdje, sad ovdje imamo mesta. Budući da Kopinića nema, kaže, mi ćemo sada da odemo odavde u partizane u Hrvatskoj, pa ćemo se onda prebaciti u vrhovni štab. Kaže, i ja sam već rekao Stevi da sad kad mi idemo, kad bude dobro bezbeđenje zbog mog oca, da i ti ideš s nama. I ja sam rekla u redu. Ja sam tada već bila spremna da se odvojim od deteta, jer je dete toliko puta došlo u kritičnu situaciju, da sam ja rekla, ja moram njega znati na sigurnom mjestu. To je puno važnije od toga da li ću ja patiti ili neću da patim za detetom. Ali i onda dani teku, kad jednog dana Lola kaže, Herta, mi danas idemo, mi danas krećemo, ali nažalost tebe ne možemo povesti. Ja sam rekla, a zašto? Kaže, ne da Stevo, zbog toga što se kaže tvoja kuća mora prenet najprej na neko sigurno lice, da se ne proda bilo kome, kaže, pa taj počne kopat u podrumu da bi skrio jednu kantu masti, a naiđe na partijsku arhivu. Kaže, moramo najprije sigurno lice naći. I tako ja ostanem. Njemački vojnici, to je bio centar, uvijek su tražili novine. I uvijek je i trafika iz Budesa uspostavila veze da dobije njemačke novine. I tako da na koncu ispalo da je to trafika prijatelja Njemačke. I tu su često dolazili njemačka cikli po cigarete i po novine. I to je bila jedna odlična kamuflaža i onda je izabrana trafika baš zbog toga što je bilo mučeno da se uopće posumnja da to ima ikakve veze sa partizanima. Jer trafika je im dobila zadatak da se tamo po sve što ide za partizane u trafiku se donosi. Međutim, jedan mladić se došao iz partizana sa porukom u trafiku i tamo postavio jedan paket i taj mladić je uhapšen. I on je priznao. On je provalio trafiku. Bilo je 2 sata u noći, došli 2 agenta i došli su po Zdenku. Kad su uhapšene, više su Zdenku slali u trafiku, a Rajku su koristili, oni su strašno nju mučili. To je bilo mrcvaranje. Teško je to govoriti. Ja uopće ne mogu zamisliti kako je mogla Rajka izdržati. Par dana iza toga su nam javili da je ona u bolnici, da je došlo do trovanja i ona je dan prije da Badnjak umrla
A sutradan smo saznali da iz DNK učinila sam ubojstvo, ona se bacila kroz prozor. No, međutim, to da se odvojimo od deteta, to je tad već bila i partijska direktiva i dete bude dato nekom ustaši koji je opet bio član partije, tamo na reci Sutli, koji ga ali nikako nisu gledali. Tako da je to bio jedna groza. Moja je mama, ona kaže, ja sam noća sanjala da je Mišo u strašnoj opasnosti. Ja sam sanjala da je njemu užasno teško. Kaže, ja nisam drugo mogla nek izmislit mom šefu nešto i sjest na voz i iću na Sutlu. Kaže, kad sam ja došla na Sutlu, dete uopšte nije bio u kući. Imali su dve dekle koje su radile tamo u štali i to sve skupa i koje su rekle da one nemaju vremena da gledaju dete. Dete je obolelo, kaže, mi ne možemo oko njega da skačemo, imamo dovoljno posla sa štalom i sa poljem i mi smo ga dali čuvaru, železnici, te čuvarske kućice male. Ja, kaže, odem tamo, kad dete u visokoj temperaturi, kaže, a kraj njega tanjur kiselog kupusa. Kad je to mama rekla, da sam ja to odmah Stevi rekla. Ja sam rekla, Stevo, insistiram na tome da dete odmah tamo ide. Ja neću, koliko si već inače upropaštavam živce, sada još i tu muku da mučim da moje dete bude bez pažnje i neishranjeno. I on je rekao, dobro, kaže, udovoljit ću tome. Celo selo se pokupi i krene u Frušku goru, a tamo su već bili partizani i da se skloni dok ne prođu Nemci i tako dalje. Međutim, šta se dogodi? Nemci vide prazno selo i oni opkole Frušku goru. Kad se taj obruč stegao, 100 metara su već bile te nemačke vatre i tako dalje. U jednom trenutku ja počnem da plačem i se spava. I kažem, hoću da spavam. I svi se prestrave, jer će Nemci čuti, pronaći će nas, svi će stradati. I onda ovaj komandant priđe i kaže, drugarice, zadavi to dete. Jer je bilo takvih slučajeva i majke su morale da zadave svoju teksu da bi sačuvali ostali. Međutim, moja majka odgurne komandanta toga i krene onako na sunce kroz šumu i kaže, pričala mi je kasnije majka, zatvorila sam oči i idem, kaže, vidim ovde 20 metara, mene Nemci sede oko neke vatre, nešto se zafrkavaju, dovikuju i tako dalje. Ja idem pravo i ona tako pravo prođe i negde ujutru dođe kod nekog starog mlina koji je bio zborno mesto za one koji prežive. I čekala je do uveče i uveče stignu dvojica i trojica svega preživeli, kaže, Nemci su ih opkolili, sve su pobili, evo, a mi smo se spasli upravo zato što je majka moja krenula mimo svih ostalih, ne želeći mene da žrtvuju. Ali kad se to prišlo Kozari, to u Kozaru nije mogo niko ući od neprijateljskih vojnika, jer je Kozara bila praktički branjena maltene prsima, jel? Tako smo došli do nekog sela iz zaseoka Lukića, prošli kad je taj obruč, kad to je bilo, ja ne znam, valjda noževi su radili da se može probiti taj obruč. Mi, djeca i žene, ko je uspio tada proći, dobro je prošao. Međutim, Njemci su vrlo brzo zatvorili taj probijeni klin, jel? I mi smo se našli s druge strane. Neko se spasio ovako, neko onako, kako je ko izbio iz te Kozare. Oni su se skrili u nekakve velike rupe. Na taj način da su odvezli kace za šljivu, ono kad se bere. I u tim kacama su ostali u tim rupetinama, a Njemci su naređivali toj vojsci koja je češljala taj kraj, da u svaku rupu, makar bio kopani bunar, mora se baciti bomba. Čitavo selo su gonili u neki logor tamo od Manželosa do Sremske Mitrovice, to je 10 kilometara više, a mene majka vodila za ruku, a nosila je tek rođenog mog brata, 40, to je bilo krajem 42. godine, koji je imao par meseci i ona više nije mogla da ide dalje, a svako ko zastane, njega ubijaju. To su bile neke ustaše koji su nas gonile i
U jednom trenutku ona je već htjela da odustane i kaže onom ustaši koji je nazad bio, ja ne mogu da je. On kaže, pa sakri se ti ovde, a zapamti da sam ti ja spasao život. I ona se tu sakrije i nikad više tog ustašu nije videla koji je spasao život. I ja sam se našla u nekoj dalmatinskoj brigadi. Mislim da je bio Vicko Krstulović, što je vjerovatno bila 3. dalmatinska. I sad je nastalo hodanje sa djetetom gore, dole, gore, dole. Ja sam se međuvremenu i razbolila. Dobila sam pjegavac i cijeli tifus sam ja prohodala sa djetetom na rukama. Zatim su me poslali u neku bolnicu, negde kod Kalinika, mislim da se zvalo selo Vlahovlje, gdje su bilo je puno tifusara, gdje se umiralo dnevno. Čak nam je na kraju i sam doktor umro, a meni je dijete umrlo na mojim rukama na tom putu. Zapravo ja sam počela istinu, da kažem sama, da kopam. Pa je jedan seljak došao, uzeo je dijete i sam. Znate, taj prizor kad dolazite iz šume, izlazite na seljački put i kad vam dolazi vojnik, ja neću reći to, ali ne čovjek, i diže puškom curici suknju da vidi imali stigne dlake. I prelazimo Savu, ulazimo u Jasenovac. I tamo su na toj skeli nas prevozili na skelom preko. Kada sam slučajno pogledao, vidio sam da nešto pretražuje se po tim narodu, pita pipa, gdje. I žene su muškarčiće pokrivale, maramu vezale, pa navlačile maramu napred, tako da se vidi da je to bože žensko dijete, jel? A nosili su one haljinice kao košuljice nekakve. On je podigao košuljicu, vidio da je to muško, istrgovao je ga iz ruke i bacio u Savu. Mati je li znala plivat, nije li znala plivat, ja to ne znam. Mati je skočila sa te skele za djetetom svojim. Oni su je odmah, nije prošlo ni par minuta, sekundi, već su je pogodili iz puške sa skele, ubili je na vodu. Jaz grem čez cesto te Prešernove široke, na uno stran že proti Zvezdi je bila pa ena vila z leve, ki je bila zasedena uradno od okupatorja. Že od tega vogala Prešernove dol, že od vladne palače recimo naprej malo, po trotoarju. Gospa Kidrič. On reče dokumente. Jaz dam potni list. Imela sem potni list na ime Martina Sekirnik, učiteljica. Mu dam. To ste vi, to niste vi. Ja, imate dokument, jaz ustrajala. No, bo pa vaša hčerka povedala, da ste njena mama. In partija je bila v Ljubljani tako že organizirana in fajn in močna. Hčerka ta starejša, Jurka, je bila takrat pri starih starših, pri Borisovih starših. In seveda sem jaz vsa trda bila in čakala, kaj bo. In še daj se spomnim, tam sedim vis-a-vis njega, policist, uradnika, ne. In kadar je šum tam odzad, je bil vhod v to sobo, sem strahom pogledala, pa ne dva, kateri, ki završali, pa ni bilo. Ampak pol pa pride, završi, pa do mize, pa ne hčerka, ampak njihova gospodinska pomočnica.
rojska avtorepec. In jaz sedim, ona pride do sem brez besed, roko od meni takole. Jaz sem pa natančno vedela, da je to znak za uradnika, da sem ta prava. Ustaška policija, specijalna policija koja je bila u sastavu prekog suda ustanovljenog u Vukovaru. I tu su došli iskusni majstori antikomunističke policije. Tu je bio taj moj mučitelj i za mene zaduženi bio je Nikola Francetić, rođeni brat ovoga po zlu poznato kod vas Jureta Francetića. Odvede me u sobu, gore stavi na stolicu i kaže: jel moguće da smo te tako lako uhapsili? Ja još uvijek ne znam o čemu se radi. Kaže: nemam vremena za dugačke razgovore. Jedan ilegalac koji nosi cvikere, vi ga zovete cvikeraš, se nalazi negde u Zemunu gde si ga ti smestio. Sad je 10 uveče, do 8 ujutru se on odande neće pomeriti, a ti ćeš dotle ili reći ili te neće biti. Možete zamisliti kakvi su se užasi morali događati dok nije na susednoj crkvi koja je blizu policijske stanice otkucalo 8 sati. Ja sam ležao na podu, došao je jedan čovjek, meni nepoznato zašto dolazi, on se pozdravio sa njim Francetić i kaže: molim vas, doktore, vidite ovaj slučaj. Sam postao doktore, to onda sam, znači, onda me on toplim lekarskim rukama dodirivao ovde. Tako nježen dodir ima samo mati kad. I kad je pregledao, ustao je, umivo se rukama i rekao: mladić je vrlo čvrste građe, ima oštećenja velika, na glavi ne mogu da kažem pošto je ulepljena krvlju, ali mislim da možete nastaviti tretman po mišićnim delovima, naročito kod ohlađenih rana, jer to onda mnogo više boli i dao uputstva o tome kako me treba me nastaviti maltretirati, da što duže ostanem pri tome živ. I onda sa dom spremni Francetić i taj doktor. Jednoga dana je me pozvali i doveli pred Tomića i tu je bio još jedan gospodin, visok, elegantan, koga nikada do sada nisam video. On me nije tukao, a i Tomić me je pred njim tukao malo, da tako kažem, manje divljački. Taj gospodin je bio Dido Kvaternik. Na nivo se nisam morao žaliti. To je bio državni sekretar za policiju i bio je šef UNSE, ja mislim da se tako zvala. Lado, ja i mlađi brat Lojze smo otišli svi u partizane. Petar najstariji, on je bio ranije u Kraljevini Jugoslavije, je bio u podoficirskoj školi u Zagrebu. I tamo se je povezao sa jednom skupinom koji su počeli krasti iz magazina i nositi van. I onda ih to povatali i onda su sve izbacili iz škole. I on je bio izbačen iz te podoficirske škole. On kao tako je u partizanima odmah počeo tražiti nekoga koji bi nešto to ušičarili, to partizanstvo, jel? I oni su stvarno, našla se tu jedna skupina, 3-4, koji su po terenu počeli skupljati novac u ime Oslobodilne fronte i tako dalje i druge stvari.
i priređivali zabave. Vođa te grupe je bio neki Tone, koji je bio ranije komandir čete. Onda je bio degradiran. I onda smo povatali to, cijelu grupu u kojoj je bio i moj brat Petar. Bio sam na prekom sudu, osuđen sam na kaznu smrti strijeljanjem koja se ima izvesti od roku od 3 sata. A iza toga stoji formulacija osuđenik ima pravo žaljbe po glavniku. Ja sam tada junački ustao i rekao sam, za 3 sata streljat ćete člana komunističke partije i člana gradskog komiteta Skoja u Zemunu. Izjava. Na to je jedan iz sudskog veća. Znam sigurno da se preziva Iveković, ali drugo sam zaboravio. Je doletio do mene i kaže, pa jeste vi poludeli, pa molba o poglavniku je već upućena i uslišena. Sad mi ponovo ništa nije bilo jasno. Moj brat je bio tada doneo potpise celog jednoga zdruga pukovskoga u kome su svi oficiri potpisali da se maloletni, tako reći maloletni brat našega oficira, dok se mi borimo za osuđuje na smrti to i mnogo što drugo, a pre svega toga što nisam ništa priznao je dovelo do toga da nisam streljan. Između ostalog navešću još jednu okolnost. Glez von Horstenau, tada visoki Hitlerov predstavnik kod Pavelića, je dobijao informacije o tome da su ustaška zlodela i masovno streljanje po osnovu prekoga suda doveli do više mobilizacije za partizane nego što su obeshrabrili stanovništvo da ih pomaže. I tada je bilo zaustavljeno streljanje. I onda je zasjedao sud, 3 braće su zvali, svakoga ponaosob, tamo da nas pitaju šta mi mislimo. Stvar je takva i takva, on je priznao sve to šta je radila ta grupa, sve je priznao i sad bi trebalo njemu osuditi ga. Mi se nismo ništa dogovarali, a svi smo rekli kao jedan zaslužio najstrožu kaznu. Mi nismo rekli kako, ampak najstrožu kaznu je zaslužio. To je izdajica. Međutim, sud, valjda zbog nekog odnosa do nas trojice, ga nije osudio na smrt, nekoga je osudio na prekomandu u notranski odred i onda je na putu do toga notranskog odreda skočio u jednu u šumu dole i on je pobjegao u Horjul. Horjul se zvalo tamo, u Horjulu je bila ta jedna bilogradistična postojanka. Onda je postao slovenački domobranac, ali bio je domobranac do kraja rata. I on je bio u toj grupu koja je bila zarobljena u Koruškoj i koja je bila vraćena onda od Engleza i on je dobio svoje kao svi ostali. Na osnovu jednog pisma koji je Kardelj pisao Titu, u kome Kardelj ovako dosta kritički govori o slovenačkim vojnim rukovodiocima i žali se Titu da po njegovom mišljenju ta slovenačka partizanska vojska baš ne producira i ne daje tih rezultata koji on misli da treba i traži od Tita da li bi možda mogao Tito da nekoga od veštih vojnih stratega i rukovodioca pošalje ovamo. I na osnovi toga Tito je tada poslao Arsu Jovanovića ovamo,
Međutim, Arso je to više razumeo kao da je dobio jedan politički mandat. Pa je počeo ovdje da kritikuje šta tu stvarate nekakvu oslobodilnu frontu, partija treba da rukovodi celom stvarju, oslobodite se tih građanskih elemenata. Pa kakav je po karakteru Arso bio, on se zapleo u takve diskusije čak sa Kocbekom, pa sa Rusom i sa nekomunistima u izvršnom odboru Oslobodilne fronte i na osnovu toga je onda tražio Kardelj od Tita da Arsu pozove natrag. Naišla sam na jedan odred gde je stajao partizanski stroj za streljanje 2 mlada partizana. Kažem ja komesaru, šta je ovo, šta ovo znači? Kaže, ukrali su flašu meda od seljaka i došao da prijavi seljak. Kažem, šta? I vi ćete za 1 flašu meda ova 2 mlada stvorenja da streljate. Kaže, ne razumeš stvari. Mi moramo održati jedan visok moral. Ne može se to da narod misli da će sada partizani da pljačkaju. Misliš da nama nije teško? I nama je teško. Ali niko to ne sme da radi. Gladujemo, ni jabuku sa zemlje nećemo uzeti. To je za mene bio jedan strašan doživljaj, moram da kažem. I nikako nisam mogla prihvatiti, mada je bilo u pravu. Jer partizani su stvarno imali veliki ugled. U toj Sloveniji, koja je imala pre rata veliki uticaj klera i crkve koja je apsolutno stalno govorila protiv komunista. Jel? Mi smo za Božić držali počasnu stražu u crkvi. Ali sa tim gestom se toliko naroda pridobilo, jer su vidjeli da neće komunisti sada pobiti one koji su religiozni. Ja znam da je ta Davorjanka tamo. To je moja djevojka. Znam ja da ona poslata davno tamo i da ona u sekretarijatu. Ali ja nisam vidio i nisam htio jednostavno. Rat je to, znate. Ja imam majku, 2 brata, sestru. Sve je tu ništa. Porodice, sva čeka svaki dan kad će da nestani. Sad treba da plaćam za ženom. To nije normalno. A voliš. Ajde dobro. I ona izlazi i ova kaže, ma dođi na most, ja ću doći da se vidimo da malo porazgovaramo. Ovdje ne možemo držati dobro. I tako i biva. Ja izađem iz toga, kako se zove, hotela od Tita i ja sretem Milovana Đilasa i Vlada Dedijera, gdje šetaju pored Drine. Mi šetamo malo pored Drine i tako dalje, ali ja rekao, ja ću ljudi da idem, hvala na društvu. Čekaj, nemoj da ideš, kaže Đilas, evo da ti ja dam ovaj mantil što ja imam na sebe. Koji mantil? Pa ovo je, to je vjatičarski, onaj kožni mantil, to nema, danas ne možda ne znaš, a ne onda. A rekao, to ja neću da uzmem, ni pod koju cijenu, nemoj da te ja vodim kod Tita, pa će on reći da uzmeš. Ako neću ja da me pljuju moji vojnici, da kažu kako te nije sramota da jednom veliko Đilasu da uzmeš kapusa leđa. Kaže, ja sam ti to dao i uzmi. Gotovo. Rekao, dobro, pošto imao ja sebe kaput, ja stavim preko ruke i dođem na mostu određeno vrijeme. Evo dođe Davorjanka. Poljubimo se. Ali nema ono da se mazi neko to, nego nekako vojnički. Poljubimo se, ona fino, ja fino.
Evo, kaže, vidiš, evo, ja sam ovdje kod staroga, tu sam sekretarica, radim, koliko imam posla, nije mene loše, kaže, a to je vrhovni štab koji ima i hranu, nije opasnosti na život i tako dalje, ali ja više mislim o tebe kako će s tebe biti i šta će s obom biti. Evo, kaže, donijela sam ti neki poklončić. Ja otvorim ono, neka krpa za marama neka. Kad tamo cigare, paljač, češalj, neki sapun i ne, tako to. I da, to, evo ti to, ja znam da vi to nemate, ja sam to uzela tamo da ti donesem, da ti se nađe pri tebi. Dobro, hvala ti, dobro. I ovo ja moram da se vratim. Ja si izašao tek onako, ali ja moram da se vratim, nema ništa više tu, nikakve. Ali to kako da ti objasnim tu atmosferu. Niti je ljubav, niti je ne znam što. Nego je normalno kao svaka druga osoba došla i razgovara s drugom osobom. I ja nešto razmišljam, rekao, ona je rekao tamo, pa se boji tamo da ne zamjeri starome. Neka, rekao, u redu stvar. Nisam ja sad više bio ono što sam bio kao student. Ogrubio. U živote natjera da ogrubiš, pa to je već, znaš, druga psihologija kod čovjeka. I tu mi jedan dan dođe onda Stevo Krajačić i kaže mi, kaže, evo, kaže, sad ćeš ići ove dane, kaže, to će biti jedna odlična organizacija prelaza, kaže, ide i Krleža, kaže, pa će to biti jedno super obezbeđenje i tako ćeš sasma sigurno stići na oslobođen teritorij. Međutim, za par dana mi opet dođe i kaže, nema ništa od toga, kaže, ne može ići Krleža od kuće jer je njegova žena dobila anginu. Meni se je malo smračilo, mislila sam si, ja moje malo dete ostavljam u Zagrebu, pa mogu da idem, a Krleža, taki veliki propagator levice, on ne možda ide zbog angine, dobro, uzela sam na znanje. I tako se to, eto, dugo vlačilo. Kako mi idemo ulicama Foče, to su one kaldermisane uske ulice Kalderma. Dva konja lete ko munje, pucaju kopita, mi beži neko lijevo, neko desno, te ne zgaze konja. I prođe ti dva konja napred i vode nose dva jahača. I mi pogledamo, jedan konjanik se vraća. Prošao je 56 metara, vraća se pravo do nas. Ko je Tito? I ova? Pa kad si ti ovdje stigao? Pa rekao, druže Tito, jutro sam stigao. Što nisi došao? Pa rekao, druže Tito, evo kako da ostanem drugo, je rekao, oni da ja sad ručam tamo, oni ne znam što će da pojedu. A dobro, trebao si to da uradiš. Ajde, nemoj više nikad, molim te, kad dođeš gdje sam ja, može doći kod mene. Ja volim da dođeš. Dobro, hvala, druže Tito, na svemu. Ali ja gledam drugim malo ispod oka, vidim ja onamo Davorjanka. Jaša konja. Idu negdje u šetnju. Rekao, idila je završena. Od tog trenutka niti ona došla da pita. I ja sam shvatio, od tog trenutka evo kad me neko pitao, da li je Tito znao da je moja devojka, ja bih rekao, ja mislim da nije. Što se među njima kasnije stvorilo, to je druga stvar. Ona je bila lepotica i on je bio zgodan čovjek, a veliki maršal i tako dalje. I to je završeno. I ja nikad se s njom više vidio nisam. Ona se raspitivala za mene, ali onako ja čujem to preko drugih ljudi, onako ona šablonski, ona se razboljela u Partizane, ne znam od čega, tuberkuloza. On je pokušao da je spasi, da je riječ od Rusima sa Slovencima, ali ona je umrla. I sahranije ne na grobju, nego u okviru Bijelog dvora. I time je završena ta ljubavna epizoda. Kad su moji morali otići u Partizane, jer je tati bio zapriječen ili istočni front ili Partizane, tata nije baš ko intelektualac, on se bojao kud se to ide i 3 puta je veza odlazila, dok jednog dana mama nije rekla, drago, sad je dosta. I mi smo otišli u Partizane i to je sad taj lijepi moment kako je deda bio šef masona, tako je njegov prijatelj bio, Radovan Laupović je bio šef rotarijanaca
i mi smo iz Mlinova uz zvuke Rahmanjinovog klavir koncerta odlazili u Partizane. Istog dana, kad smo mi ujutro išli u Partizane, naveče provaljena veza. Naša. Partizanska u Zagrebu, ilegalna, provaljena. I u Partizanima su bili uvjereni da smo mi poslani. Jer veze nije bilo. I mi uhapšeni. Ispitivani. To je bila jedna živa katastrofa. Mi smo bili predstreljani u Partizanima. Puni idealizma došli. Imali pripremljen program, sve, rekli smo, ma gledajte, ništa nije. Ja njima rekao, čujte, ja sam Skojevac iz Maribora, ma ko ti vjeruje da si ti Skojevac? I dogodila se opet sreća velika, ilegalac iz Varaždina je službeno nešto ilegalno išao u Zagreb i doznao da je ta veza štima i da smo mi stigli redovno po normalnoj našoj partizanskoj vezi u Partizane. No, ipak, mi nismo ostali kao grupa glumačka. Dvojica po dvojica smo porazmješteni u 4 bataljona brigade braće Radića. I sad oni su dobili naše karakteristike u kojima je pisalo da nas treba poslati u prve redove i uglavnom. I u Slunju smo došli početkom zime 1942. Nakon oslobođenja smo došli u Slunj. Tu sam ja vidio prvi put kad je Hebrang došao sa zamjene u Slavoniji, pa iz Slavonije došao ovdje u centralni komitet da preuzme dužnost sekretara, njegova žena Olga. I vrlo brzo iza toga, iza Hebranga, odmah par dana iza toga je došao Nazor i Goran Kovačić. Tu se dogodio isto jedan događaj, Juraj Francetić, Pavelićev komandant Crne legije, pao sa avionom, zapravo on je letio i spustili su se prisilno kod jednog sela, baš srpskog sela, pored Slunja. Seljaci kad su vidjeli avion da je se sletio i pogotovo ustaškim uniformama, navalili su vilama, roguljama, sjekirama na njih i avijatičara i Francetića sa sjekirom su zahvatili, tu ranili, dok nisu, mislim, vjerujem bi zatukli tamo, ali su partizani bili isto tu i zaustavili. Taj linč su zaustavili, tako da su i Francetić i avijatičar ostali živi, ranjeni teško i prebačeni u Slunj, odmah u Slunj, u bolnicu. Pavelić je odmah ponudio preko partizanske neke veze, šta se sve moglo dobiti u zamjenu za Francetića. Znam da je jedan bataljon otišao u napad na neko mjesto kod Une, gdje se znalo za apoteku da iz apoteke donesu sve što je bilo potrebno za liječenje Francetića. Bili su cijela ekipa, i Bakarić, i Ilija Engel, načelnik glavnog štaba Hrvatske, Koljevac, Hebrang, svi su došli tamo da vide, da eventualno razgovaraju s njim kad je svjestan. A Bakarić je u jednom momentu se sjetio i veli meni, ajde ti tu sjedi cijeli dan, I kad se Francetić iz kome dođe k svijesti, da potrčim, to je bilo 200 metara daleko, u školu slunjsku, gdje je bio smješten glavni štab Hrvatske. I tako je u dva ili tri navrata, ne mogu se sjetiti, kad je Francetić i dosog šev, ja sam otrčao, u glavni štab Hrvatske i onda bi neko došao i razgovarao s njim. Obično je bio Bakarić, ali jedanput je samo bio Hebrang. Znam, dobro sam zapamtio kad ga je Bakarić pitao, gospodine Francetiću, jel vi znate gdje se nalazite? A on kaže, kako da ne, u Slunju, u srcu Hrvatske.
srcu Hrvatske znao da je kod partizana, naravno. I kad je bio pri svijesti, normalno je odgovarao na pitanja, potpuno sabrano, ali onda pol sata opet bi potonuo u komu. Operacija je bilo nekoliko operacija, 3-4 operacije koje su išle zatim da ga dr. Krajhapel ipak spasi, međutim nije uspjelo, on je umro, mislim 4. dana. Neki komandant zabunom ili ne znam iz neznanja ili šta, poslao u bolnicu jednog Talijana ranjenog. Taj Talijan je vrlo brzo se oporavio i isprijateljio se sa svime. Jednog dana, kad smo u vezi Zemunica pravili pokuse za stavljanje ljude u Zemunice, taj Talijan koji je slobodno šetao je naišao, odnosno čuo šumove, otišao tamo i vidio je te Zemunice. I došlo je naređenje od komande da se on mora, ako dođe do ofenzive, likvidirati. I stvarno, komandant straže, sa kojim je taj Talijan bio prijatelj, je kad je došlo do ofenzive i kad su već pucnjevi bili dole u potoku, on je ubio tog čovjeka. I sad interesantno, osjećao je da to nije zapravo u redu. I onda je lančić, zlatni lančić, kojega je taj Talijan imao oko vrata, objesio na spuštenu granu bukve koja je bila nad grobom toga Talijana. Moj komandant bataljona, Pero Krnjajić, Srbin naravno, on kazao svojim partizanima, momci i drugovi, idemo, popalit ćemo prekupe i sve što je preko 17 godina možemo ubiti. Prva četa otkažemo odmah poslušnost. Kaže, druže komandant, mi to ne možemo. Druga četa pristane. I on je uđo u prekupu, pobio nekoliko ljudi, zapalio nekoliko kuća, ostalo je sve pobjeglo. Ali, Boga mi, doznalo se za to. I Pavelić je iskoristio i dao bijelu knjigu da pokaže kako partizani napadaju i ubijaju Hrvate, pale hrvatska sela, bude pozvan na odgovornost iz Banije u Slunj, gdje je zasjedao sud republički partizanski. Srećko Manola nešto pridručak, pita u sobici gdje preslušavaju, je li tačno da si ti izdao tako zapovjed? Kaže, točno je, ali nema ništa, ali izvolimo nići na ručak. Ovaj staje gleda. Rekao sam, idem na ručak. Krnjajić sjedi pored mene, ručak ne jede mes, ništa. Kaže on meni, pa ja nisam mi dali da govorim, da se branim. Preko voda ćemo ga staviti. Mali za ručak još se primiče kraju, Đuro Kladar je tada komesar odreda, pa zove me u sobu, kuverta, evo izvoliš, ovo je smrtna osuda. Ti ćeš njega sad odvesti na Baniju, tamo gdje je grešio, tamo neka umre. On u tebe vjeruje, iskoristit ćeš to svoju vjeru, to je najbolje da ga tako odvedeš. I ja poslije ručka
krenem s njime i smrtnom osudom. Idemo pješke do 2 dana hoda. Bezbroj puta pitao mene, jel ti mene, druže komisaru, vodiš u smrt? No, Pero, ako bi ti trebao biti osuđen na smrt, onda bi svega tamo, jesi to napravio. Vidiš da ti nitko nije stavio takvu primjedbu. Mi počnemo se spuštati dolje, on jednu stazu uzme, a ja sam krenuo slučajno na drugu stranu, koja se ubrzo izgubi i jedanput ja počnem ovako silaziti prema ponoru dole. Ja se grabim za kamen koji goli, zadržim se i Pero, koji je od mene udaljen jedno 40 metara, 50, vidi što se dešava, vadi pištolj, puca. Dojure neki radnici koji tamo na kamenom rade i kaže, evo šta mi se s drugom zbiva. Onim časom konop jedan bacaju mi, ja još na snage da se povežem. I on je mene izvuku van. Kako su me izvukli van, ja izgubim, povraćam i gubim svijest. Od iznemoglosti, od nerava. Kad otvorim oči, prvi mi on pruža ruku, sretan sam, druže komisaru, da si ostao živ. Hvala ti. Mislim si, pa evo, prokleti život i sudbina koja mi je namijenila tu sramotnu ulogu. Mali smo na udvesini i gledamo tu kuću koja je šla bataljona. To je kraj našeg puta. Sjedimo, odmaramo se. Kad on mene ponovo pita, druže komisaru, na kraj smo puta. Jel me vodiš u smrt? Ja više nemam snage odgovoriti. Ma kaže, Pero, idi u pičku materinu. Ja se dignem i polako idem. Spuštam se prema štabu. Ne čujem korake. Odjednom čuje i on ipak za mnom. Dođemo u štab, odreda, štab bataljona, stalno brkam. Komandant nas primi i Krnjajić kaže, druže, komandante, ja bi ja mogu ići da se operem ruke na potoku. Idi, Pero, idi. Kako on ode, ja izlazim. Evo, smrtna osuda. Zato što je naradio. Pogleda, odsrago. On te zađe zove, vedi, komandant Krnjajića, Krnjajić odbog meni. Ove, dovede Krnjajića, Krnjajić pozdravi, digne se stol. Zvao se me druže komandanta. A on samo jedan potez, zadnji se pa pištovan, rukovic. Držim pištolj, gasar jedan teški. Polako se okrene da vidi gdje sam ja, a ja sam ostavio kod vratio. Spuštena mi ruka i držim pištolj u ruci. On se okrene i kaže, i ti, druže komisaru. I ja, Pero. I ja. Odmah je zaružan, vezan, stavljen pred sud i za nekoliko dana strijeljan.